Mana reviewers me alinda ya ngo lega anya general secretary awaj onga ka gi onga ka member satan du awaj ka member satan actually sejingu nu adu nasi nun me hampa important message ako bidu pala adu ngo message milu marampa nun media ta me payaro pachangun mi ichuche ngun mi space bi kopa ludo pa ngun mi chance bi kopa sejinga ngu kalu kasana ngunu saka 11th and 12th December o Monday Tuesday pajido ngunu medical health camp ako ngunu organize mo bidu awaj hopa haka health camp na tana bana dokindo na nene na dokindo na lango himi che konge luko na la adu 11th also ngun ke saka doctor consultation ni mapa ngun ke health talk dokindo haka health talk ka andaro sisi psychiatric senior consultant ako ado ke shilongok akindo doctor ako mo hu ala saka abuje mo kete luko sana hu jije paje nene mina mo saka di addiction ka upar to mo luko kendo ho mo ka psychological disorder ka upar to mo luko kendo ho ako ngon ke donsi itanagaro ke director health ok chala ngun ka government ke scheme nene na don ngunu miu atampa nene na benefit ngunu government ka schemes ok ngun lala kendo nala hala ko hu lukola Geneva ki ngun ka prime minister health insurance ho ngun ka CM health insurance hun tampa na apply makindo na ho himi ngun insurance mi apply mo do ko da avail mo do ko da ngun ku any ache heroin ka sajalo pa nena ko ngun benefit ka pai kendo nala nung palu ko da ka health insurance je pa abu je ngun ku dos la government ki scheme dos la ngun chimpa nya ma pa abu je dunya do ado hum kani ingla rong milo to ko yan kamjur ko la rong milo treatment me ta aya mada ko ma pa ka ngunu aku ko to ko la tar dudo lekin sa ka insurance me ngunu mo do ko da nga ka chimpa no mate pa even 5 lakhs ye pa insurance pai do ludo like je serious ka bimar atang ke cancer ke kidney failure ke ata benefit pai la kindo hopa saka insurance minta pa na avail makindo nala ho ada na government ke schemes state governments ke central government ke donala hemi tari che awareness talk bila hungun ke director health service doctor ako chakindo ho sakso ke ngun ka zero ke gyati taka general hospital ke eye specialist senior eye specialist ako ala mo hulu ko ke no ka amimi check up check makindo ho ka pre consultant mala check up mo bikendo o ka huk na sos malagi pagila mo don hemi mo ka pota ke bila dro ke bila hala makindo pata chilo si jije pa jengunu allopathic mi pe ma pa homeopathic ko inka tai ke la tam pa hen tu ho panguno homeopathic mi to option atu budu homeopathic ok so general hospital sa gyati taka general hospital ako homeopathic doctor ako ala dokindo hongun ka 11 ka musana jije pa je ka health talk la ka similu ko pakola hala makindo 12 to unka program atene si doctor consultancy free consultancy pa doctor ata available kano si sindam kan ngo doctor lukoton hu ata pre consultation bikindo saka psychiatrist si ada ano important on palokoda jiro so jije pa jengunu nyimime ka youth ata pa ngunu sem helu bodola youth ata min tampa pengunu awareness ako drugs ta jo jalo pa nu dali health matter jalo pa bichina langunu awaj ata henkala lala ngunu semi ka psychiatric ako gyolo bodu mo ka saka consultant musana excessive worries like अब जंगुने हेनाला ano hengai khala tonge dunya du hemi tare takala kindo sleeping disorder ludune imila ma pa ayo ano imi do ado kha imi iru la ta je pa abje ajan ta tare ngunu miludo ano imi iru ikado nuyumo do ne la dudo atan tare hta imi dor do kan tare doctor mi consult mala kendo ho memory problem ka aha gala sise oda aha ka drimi aha gala kita menete che nuyusi ene pasiwala hala tare ngunu hendo hojalo pasita rong ko the disease ako pa ka tako solido pe hendo kita mete consult mala pe kendo cho ho anger management je pa je hadu gala ta che no oi pada hadu samane mal oi pada hadu gala meniter consult mala kendo ho back pain हुआ कोप्या आची लका जे पजे आजकल अखाता दा जे प हुआ कोप्या आची दोला लोन अलवार अलवा आची दोलुन अब तपादो हुआ कोप्या आची ने त तम पाइ जी दोन लहेम तर डॉक्टर मी तकाला केंदो का डॉक्टर साइकियाट्रिक लुको केंदो हो क्रोनिक हेडेक आदियाची
migraine la ludu hita mi te oi consult bala ke no epilepsy ludu ne saka bilongun tai sitin la abu tapato a selo boyo ham gane epilepsy mi tapakoma hita tai sitin ma te du do ko da hem tera akwanye consult mala takala kindo ho anaba mitengo ka jije pa amiaba anaba mite uruo jadi ichuche ka desatan saman dela drugs rag dela o yasi mite abuje hu dela tala mudokoda he tare ichuche hangja ka hinyang beso hender ma pa ichuche doctor mi he atami ho ya anu atami jalo barma atami jalo ka agla inso ichuche consult mudokoda longo hendo nang palokoda sitansi rong melongun achun sekta dula chimpa ko temala achun sekta dula uro ya yela ultimately ka himeka life su barbat stone ho pasemgo request muchi slo jije pangosa ka media through mularo mengo appeal mala nunu saka ngunka health camp mi organize mune mi success dopa nunu malaro nunu ato ko dangun ka saka health camp ngo success kendol hendo saka 11-12 में हरंग और लोग बी 11 और हेल्थ टॉक के दो कि नोन 12 और डॉक्टर का कंसल्टेशन के दो कि नोन मलारू आदो पमतो हो उनको नम करने पारी दो उन्होंने बेसिक मेडिसिन में उन्होंने प्री पा डिस्ट्रीब्यूशन में चिकेला मलांग उन्होंने इचुचे ट्राई में बुदु के हो नूना का आदियाँ ची आखाची अमा का अच्छी आये दोने हेमिरों को दा प्री पा तो उन्होंने मेडिसिन पाई तो के वैसे सिंगो ngonka loko sanu tanu pango loko bagi ho tachene ka saka hindi ka general so ngonka jiro mi atam pango hindi patagonge loko to lubuji gara pango luti laluchi ngono date 11-12 oke dokindone venue abotani holo hongunka program no baje start keno hongunka IPR secretary ngono Dr. Rita madam mengo hindi pagonye loko to हमारा हिंदी व्यूअर्स के लिए आप थोड़ा बता दीजिए हिंदी में। नमस्कार सभी को। जैसे मैडम ने ऑलरेडी बताया है आपतनी वुमेन एसोसिएशन 0 आवाज की तरफ से आने वाला 11 तारीख और 12 तारीख को हेल्थ कैंप रखा गया है, जिसमें 11 तारीख को जो होगा टेक्निकल सेशंस रहेंगे। इसमें बहुत सारा डॉक्टर्स अपने अपने स्पेसिफिक फील्ड से आ रहे हैं, जिसमें आपको हेल्थ रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा ज्ञानदायक आपके लिए रहेगा वो। जैसे इसमें हमारे साथ रहेंगी डॉक्टर सुबू तसो काम्पू, जो चर्चा करेगी सेंट्रल एंड स्टेट हेल्थ स्कीम्स के बारे में, जो है डिप्टी डायरेक्टर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के तरफ से। और इसमें हमारे साथ मैडम कागोटी आसुंग मेंबर APSCW के तरफ से सर्विकल कैंसर के बारे में भी चर्चा करेंगी। और उसके बाद हमारे साथ डॉक्टर रहेंगे जो बाहर से यानी शिलोंग से आ रहे हैं, वो साइकेट्रिस्ट है, और साइकेट्रिस्ट रहेंगे हमारे साथ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में चर्चा करेंगे और एडिक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जो भी इस चीज़ से गुजर रहे हैं, जो भी आपके आसपास आप देख रहे हैं इस तरह से कोई है, तो आप खबर दे दीजिएगा, इनको इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा कि आवाज़ इस तरह का कार्यक्रम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ताकि वो उस समय का फ़ायदा ले सके। और हमारे साथ और भी डॉक्टर रहेंगे जो विटामिन्स के बारे में भी चर्चा करेंगे। और भी मैं इस पे जोर देना चाहती हूँ, जैसे मेडिकल डिपार्टमेंट यानी हेल्थ डिपार्टमेंट 0 के तरफ से भी सहयोग है इस कार्यक्रम में। उसमें हमारे साथ रहेंगे ग्यातिताका जनरल हॉस्पिटल के तरफ से आई स्पेशलिस्ट होम्योपैथ रहेंगे, और NCDS लैब टेस्ट के लिए भी सुविधा रखा जाएगा। तो सभी के लिए काफ़ी ये अच्छा हमारे तरफ से हम सुविधा देने के लिए चाह रहे हैं। जो भी हेल्थ इश्यूज़ है, जानकारी बहुत लोग गुजर रहे हैं, लेकिन कहाँ से सुविधा ले, किसको पूछे, ऐसा सोच रहे हैं। तो हमने खुला रखा है दिन, एकदम बिना मुफ्त का है ये, बिना कोई चार्जेस नहीं लेगा इसमें, सब आकर के इसमें भाग ले सकते हैं। और ये भी मैं बता देना चाहती हूँ कि 12 तारीख को जो रहेगा उसमें डॉक्टर्स कंसल्टेशन रहेगा और वो फ्री रहेगा। और बहुत हद तक जो बेसिक मेडिसिन है उनको फ्री डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाएगा आगे। और अगर कहीं मेडिकेशन करना है और ख़रीदना है तो वो डॉक्टर्स बताएंगे, लेकिन फ्री भी रहेगा मेडिसिन कुछ। तो इसीलिए आम जनताओं से भी खास अनुरोध है, आप इस मीडिया के तरफ से जो हम खबर दे रहे हैं, आप एक दूसरा को प्रचार कर दीजिएगा। और जो 11 दिसंबर एंड 12 दिसंबर में जो कार्यक्रम हम आम जनताओं के लिए रखे हैं आवाज़ के तरफ से, उसका काफ़ी फ़ायदा लीजिएगा। धन्यवाद।